Ebyo nabyizireho ubwa nyuma y'umunyeshengero wa Sheema Municipality Dickson Kateshumbwa akwatanise n'umunyeshengero kazahabwa Sheema District Rosemary Nyakikongoro okuhandikira office y'enganzi y'eihanga barukushaba obuyambi eteka bagarukamu erikubahereza kire emitwaro 2 z'obuhunga na kiro omutwaro gumwe z'ebihimba aho buro family eyatirwa omuyaga ebire netwara kirigana z'obuhunga na kiro 50 z'ebihimba. Abanyeshengera aba bagambira abanyashema ngo mu kitara cya Gavumenti takaba muganjara kureka bashake baba babi. Gavumenti negaburira abantu bingi okucyabiraha nuko kubankahi ahandi konko wita marhango nuwakugirata nuwakushahura akareta wazo ko umugwa ukaguzinga kukazokwe kabura kugamba toine cyo girota ecyo rushakira district yawe mu kirebe mure haro kugira mu nebi ya Gavumenti kandi hati nyoni umuzeyi hati eihunga rututere aza ngenda cyo shobore reverend hati eihunga rututere nyona reverend niwe tuzeyo mu opintu biye unobihe abebembezi bajumiriro muzemubi ogwimukiro mu district ya Sheema ogo butasima hamwe na no kurwanisa abantu ba buriju abo kweyendeze byabo nk'abantu abantu nubarundana nyamwazetegereza batrainingira abantu babo kutera mu ngaro baeza kwanga ngo twarete mutwari 10 mweni 15 rero batera mu ngaro harufu abebembeza batunjira obuhwezi basimire bahirwe kabane twebuza umuntu yaza kutora amabanja go muntabira yine watekaho njara ehitwatahamu watekaho ebinde birakurateho umuntu yaza kutora bajango nuka yakumanyenga ogwe nuwo kurya nawe kandi uwe muntu wawe ebyarebero mukagonji oburama n'ebindi nibyo bitunjira obuhwezi obu okurugwo muri Gavumenti amakuru agagasha kwa Michael atwakire.